Müşrikler Safa döbösün altınga aylandıruusun kaalaşkany. Mekkenin müşrikleri paýgambarybızdy mal, mülk, dünýe, mansap gyzyktyrбай turgandygyn akyry baryp aýkyn düşüngendeý boluşdy. Mындан ulam başga plandardy tüze başlaşdy. Bir günü paýgambarybызга gelişip, Hudaýyňa gaýryl, eger Safa döbösün biz üçin altynga aýlandyryp berse, biz da oşol uçurda saga iman geltirebiz deşdi. Mınday insandyň güçünen tışgarky bir işti orundatu Allah'tyň kudretinin astynda kadir ese jönököy bir nerse bolçu. Mınday sunuşdy berүү menen müşrikler karap göreli. Eger atkara albasa anda emnege iman geltirme gerek deşip özlörün juwatyp jatışdy. Murunku sunuşlarında paýgambarybız mınday iş Allah'tyn işi, menin işim emes, anyň kudreti kalosy menen gana bolat dep aýtdy. Monusunda bolsa hiç kanday karşı söz aýtbasdan turup ele sunuşuňar orunda alsa aýtkanyňardy çyn ele atkarasaňarby dedi. Bardygy bir ozdan oba atkarabız deşdi. Mından soň paýgambarybız koldoruny götürüp kudreti çeksiz Allah Taalaga jalbaryp dua kıla başlady. Albette Sultany Lavlaqtyn duwasyn kaýrylusun anın jaratuuçusu jogopsuz kaltırıp aýt bolçu. Birok oşol uçurda Hazreti Cebrail aleyhissalam gelip mınday dedi. Allah Taala saga salam jönötdü. Kalasaň Safa döbösün altyn gylaryn, birok keyin alardyň birösü dindi tana turgan bolsa, buga çeyin hiç kimge berilbegen azap menen azapdaryn jok deseň, anda alarga tobo, rahmat eşigin açyk kaltyraryn aýtdy. Alamga merim bolup jönötülgen paýgambarybızga iki sunuştan kaalagan birin tandaş mümkinçiligi berildi. Kaysynysyn tandasa, Allah Taala oşonusun gylat. Buga garabastan özüne uşunçalyk köp japa çektirgen komuna boor açydy. Rabbisinen tilegeni da tömendegidey boldu. Jok Allah'ım, alardyň kalosyny orundatpa, alarga toba eşigini açyk kaltyr, Allah'ım dep jalbardy. Oba, çındygynda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alamdarga merim bolup jönötülgen. Jüregi menen abiri merimdүүлük menen ıraýymdуулukdyň bulagy bolçu. Özüne kança degen azap berip, zulumduk kılgandardy daga geçirip, boor açyt ele. Bir joluda özüne tieşili maselelerde öç alуу jolun izdegen emes. Özüne zorduk zombulukdardy kılgandarga da iman tuura jol tileçi. Bul uçu gıyrysyz ıraýymdуулuk menen merimdүүлük, tübü jok geçirimdүүлük menen ayar mamile barıp adamdardyn dilin bagyntyp, jürekler menen ruhtardy nurunun aýlanasyna toptogon. Müşriklerdin kızykday sunuşu. Berilgen ar bir sunuş paýgambarybız tarabынан kaytarılgandygyna garabastan müşrikler ulam jaňy plandardy oýlap taap jatışdy. Bir günü paýgambarybızga seni arabızda eň bay adam bola turganday mal düýne jynap berelik, kaalagan aýalyň menen üýlendireli. Boldy emi jedet, bizdiň kudaýlarybızdy jamandaganyňdy toktot deşdi. Eger bul aýtgandarybızdy kabul kılbay turgan bolsoň, anda sen üçin da biz üçin da paýdaly jaňy sunuşubuz bar deşdi. Al kanday sunuş eken? Dedi Rasulullah. Sen bizdiň kudaýybız Lat menen Uzzaga bir jyl syýyn, andan keyin biz da senin Allah'ına bir jyl syýnaly deşdi. Bul da müşriklerden jaňy oýlap tapgan tuzaktarynyň biri bolçu. Keypinde jaman oýlarynda uşunday jol menen köndüre alabız dep oýlaşsa gerek. Birok jaşoosунун negizgi maňyzy şirk jana kapyrçylyk menen güreşүү bolgon alamdan syýmygy albette mınday tuzakka düşmek emes. Aytylganda ele Allah Taala bul okuyadan keyin Kafirun sürösün düşürdü. Ey Rasulum, aytgın, ey kapırlar,
Men siler sıyıngan nerselerge, buttarga sıyınbaymın. Silerda men ibadat kılganga sıyınbaysыңар. Ansızda men siler sıyıngan nerselerge hiç kaçan tabıngan emesmin, sıyınbaymın. Silerda hiç kaçan men sıyıngan Allahqa sıyınbaysыңар. Silerdin diniңер özüңөр üçün, a menin dinim özüm üçün. Пайғамбарыбыз жогоруда түшкөн сүрөнү окуп бергенде, бул сунуштарынын да натыйжасыз калгандыгын түшүнүштү. Бул жолу да алардын ындыны өчтү. Мушриктердин 3 суроосу. Азіреті Расулаллахтың мүдөөсүнүн каршысында чарасыз калган мушриктердин ойлоруна жөөт алымдарынан ал тууралуу сурап көрүү пикири келди. Мындай максат менен Мадинага жөнөтүлгөн топ жөөт алымдары менен жолугушуп, пайгамбарыбыздын айткандарынан, жасаган иштеринен сөз кылышты да акырында: "Силер колунда Тоораты бар элсиңер. Биздин адам тууралуу бизге бир маалымат берип кое аласыңарбы?" деп кайрылдык дешти. Жөөт алымдарынын берген жооптору төмөнкүчө болду. Ал кишиңерге өткөн замандардагы жаш жигиттердин таң окуялары кандай болгон? Жер бетинде чыгыштан батышка карай жүрүш жасаган адамдын окуясы кандай болгон? Рухтун маңызы кандай деген суроолорду сурап көргүлө. Эгер бул суроолорго жооп берсе, анда ал Аллахтын пайгамбары, аларга кошулгула. Жок, эгерде жооп бере албаса, анда ал жалганчы, ага каалаган нерсеңерди кыла бергиле дешти. Барган топ кайтып келишти да болгон окуяны мушриктерге түшүндүрүп беришти. Мушриктер кубаныч менен үмүт ортосунда пайгамбарыбызга жетип барышып, бул суроолорду сурашты. Ааламдын сыймыгы суроолордун жообун эртең билдирейин деп уруксат сурады. Муну айтып жатып, иншаллах, Кудай кааласа деп айтууну унутуп калды. Бул себептен улам 3 күн, ал эми кээ бир риваятта болсо 15 күн бул тууралуу эч бир вахий келбей калат. Пайгамбарыбыз санаасынан ордуна тура албай калган абалга келип калды. Өзгөчө мушриктердин "Мухаммад бизден бир күн уруксат сурады эле, 3 күн болуп кетти. Бизге алигиче бир нерсе айт элек" дешип, айың кеп кылуулары санаасын ого беш бетер арттырып, эч ким менен сүйлөшө да албай калды. Бирок сар санаасы көпкө уланбай, акыры вахий түштү. Мушриктердин суроолоруна жооп да келди. Үңкүрдөгүлөр менен аттары жазылган тактайды таң калаарлык белгилерден деп ойлодуңбу? Ошол учурда жигиттер үңкүргө бекиништи да: "О эгебиз, бизге өз алдыңдан ырайым ырооло, биз үчүн бул ишибизде туура жол көрсөт" дешти. Бул шарапаттуу аят мушриктердин биринчи суроосуна жооп болду. Аятта аты аталган жаш жигиттердин Асхаб Кахф экендиги белгилүү болду. Кийинки аяттарда болсо Асхаб Кахфтын окуялары баяндалат. Мушриктердин экинчи суроосуна төмөндөгү аяттар жооп берди. "Эй Расулум, мушриктер сени сынаш үчүн Зулкарнайн тууралуу сурашат. Сен силерге ал тууралуу айтып берем" дегин. Сүрөөнүн уландысындагы аяттарда Жанабы Хак ага күч кубат бергендигин, ага каражат берип батышты карай бет алып, жолдо бир коомго туш келгендигин, аларга сооптуу иштерди кылгыла деп даават кылгандыгы айтылат. Андан соң түз чыгышты карай бет алып, бул жакта да бир коомго туш келип, аларды да жакшы иштерди кылууга үндөгөнү баяндалат. Мушриктердин 3-чү суроосуна төмөндөгү аят жооп кылат. "Эй Расулум, сенден рух тууралуу сурашат. Айткын, рух Роббиңдин билген бир иши, силерге илимден аз гана берилген." Бул Исра сүрөсүнүн 85-аяты. Мушриктер бардык сураган суроолоруна эң жакшы жоопторду алышты. Буга карабастан пайгамбарыбызды тастыктоодон жүз бурушуп, ширк жолундагы өжөрлүктөрүн уланта беришти.
Эми алардын айкын акыйкаттан көздөрүн жумганы өздөрүн эле кырсыктарга салуудан башка эч нерсе эмес болчу. Алар канчалык чиренген сайын ыйман жана Куран акыйкаттары дагы жогорулап, жүрөктөрдө бекем отурукташа берди. Жанабы Хак жогорудагы сүрөдө дагы мындай деп эскертти: иншаллах деп айтпастан бир дагы ишти эртең кылам дебе, унутуп калсаң, Раббиңди эсте да иншаллах де. Менин Раббим мени жакыныраак жакшылыкка жана ийгиликке жеткиришин үмүт кылам деп айт. Кахф сүрөсү 23-24 аяттар. Жогорудагы эскертүүдөн кийин пайгамбарыбыз кандай иш болбосун иншаллах деп айтууну жашоосунда бир негиз кылып алды. 40 мусулман Азрети Умар. Пайгамбарлыктын 6-жылы, Зулхиджа айы, биздин замандын 616 жылы. Теңдеши жок каармандыктын үлгүсү Азрети Хамзанын мусулмандардын катарынан орун алуусу, анын аркасынан мусулмандардын бир группасы Хабашистанга көчүп кетүүсү Курайш мушриктерин терең ойлондуруп койду. Бардыгынын оюнда мунун баары Абу Талиптин жетиминин кылганы, биринчи ошол маселе чечилиш керек деген ой турду. Бул маселени чечиш үчүн Дарун Надвада жыйналышкан мушриктер кызуу талкуулоодон кийин Абу Жахилдин Мухаммадты жок кылыш керек деген сунушу менен жыйынтыкталып ылайык деп табылды. Мындай коркунучтуу ишти ким аткара алат? Анын үстүнө Хашим уулдарынын кан куумай маселеси дагы чоң маселе болчу. Бул ишти аткарганга ар нерсени убада кылып жатышты. Мисалы, Абу Жахил Мухаммадты өлтүргөнгө менден 100 кызыл, 100 кара төө, баланча алтын, түкүнчө күмүш жана башка нерселерди да берем деп убада кылды. Эч ким мындай опурталдуу ишке барууга даабады. А бирок араларында узун бойлуу, кең далылуу, эч кимге башын ийбеген, айтканынан кайтпаган, тайманбаган бирөөсү ортого атылып чыкты да, бул ишти мен кыла алам деди. Көз ирмемде бардыгынын назары бул ортого атырылып чыккан тайманбас адамга бурулду. Карап калышты. Бул Хаттабтын уулу Умар болчу. Бул иш Умардын колунан келе тургандыгына ишенишип, Курайштар бир ооздон "Ооба, муну бир гана сен кыла аласың" дешти. Умар алдын ала ишин бышыктап алмай болуп, түз эле Дарул Аркамга барып, ал жерде пайгамбарыбызга болгон кара оюн ишке ашырмак. Кылычын асынып, кан талаган көздөрү менен айланага бир көз чаптырды да түз эле Каабага барып тооп кылды. Андан кийин кек, душмандык толо катуу кадамдар менен Сафа дөбөсүндөгү Дарул Аркамды көздөй жүрүп кетти. Жүрүшүндө бир маани бар болчу. Максаты айдан ачык. Жолдон мусулман болуп, бирок ыйманын жашырган туугандарынан Нуайм бин Абдуллахты жолуктурду. Азрети Нуайм Умардын түрү суук абалын көрүп, "Каякка жол тарттың, эй Умар?" деп сурабай кое албады. Ушу динин таштап, уруунун ортосуна бүлүк салган, Мухаммадтын көзүн тазалоо үчүн бара жатамын деп жашырбай этпей эле жооп берди. Мындай коркунучтуу чечимден чаштары тик турган Нуайм эптеп бир нерсе кылып кайтарыштын аракетин издей баштады. Кудай акы, өтө оор бир ишти мойнуңа алыптырсың. Мухаммадтын достору көз ирмемчилик да анын жанынан айрылышпайт. Жанына жакындашың оңой эмес. Мейли, жолун таап, аны өлтүрдүң дейли. Абдуманаф уулдары сени жер бетинде жөн бастырат деп ойлойсуңбу? Азрети Умар, сен да алардын катарында болуп жүрбө, деп акырая карады. Бирок күтүлбөгөн жоопту алды. Эй Умар, сен мени коюп, андан көрө үй жагыңа барып, үйдөгүлөрүңдү кара.
Jezdeň agaňdan ulu Sid bin Zaud aýaly menen tuğanyň Fatima bardygy musulman bolup Muhammaddyň dinine eçagele moýun sunuşgan. Baryp birinçi oşular menen alek bol, dedi. Umar ordunda nes bolup turup kaldy. Uqqandaryna birinçi işengisi gelbedi. Birok teriştirүүge da wagt jok bolçu. Andykdan jolun ulady. Birok içindegi şek gümöndü jeň albady da jarym joldan gaýtyp tuğanynyň üýün gözдөй bet aldy. Oşol uçurda Habbab bin Arat Hazreti Said menen bülösü Fatimaga jaň ele düşkön Taha sürösün okup jatkan bolçu. Üýüne jakyndap kalgan Umar sırttan ele bul ündü ugup kaldy. Eşikti tarsıldatyp 2-3 jolu kakkylady. Açylbagan soň iýini menen bir türtüp içine girip bardy. Hazreti Fatima tuğany Umar gelgenin görüp Kur'an barakçalaryň kata saldy. Bul uçurda Hazreti Habbab da jaşynuga ülgürdi. Umar gıjıry gelgen ün menen "Emnen okup jatdyňar?" dep surady. Jezdesi tolkundangan ün menen "Eç nerse dile okugan jokpuz. Bolgonu süýleşip olturganmyz" dedi. Umardyn açusy oga beter geldi. Beýgünö bolup turgan jezdesinin jakasынан aldı da "Demek men ukkan nerse çyn eken da Muhammaddyň dinine girip aldyňar. Oşondoýbu" dep jezdesin jerge köterip çapdy. Hazreti Fatima güýösün kutkaruga şaşyldy. Katuu muştum jep alda jerge sulady. Mından ary dinin jaşyrıştyn hiçbir paydasy jok ekenin bilgen Hazreti Fatima ordunan turdu da "Kolуңdan gelgenin kılıp al. Men güýöm eköbüz teň musulmanbız. Allah jana anyň rasuluna iman geltirdik" dep bakyrdy. Aytgan sözlerin şahadat kelmesi menen koştodu. Aylana gözürmemde bul kelmenin şaňy menen jaňyrdy. Körünüş ülgü ala turganday ötele muňaýymduu bolçu. Bir adam özünün bir tuğanın Rabbim Allah degen üçün kanjala tuğraby. Murdu başın kanjalaganyna garabastan, öz müdösün jaşyrybastan aytyp turgandyn aldynda kaýsyl jürek jibibe goýalat, kaýsyl abir çydap turalat. Umar aylasyn tappay kaldı. İçki düýnösünde başalamandyk paýda bolgondugyny sezgendey boldu. Ordunda tura albay, otura kaldı. Tereň galça boýu jügütkönden giyin bolupdur, alıp gelgile oşol okup jatkanyňardy. Muhammadga emneler düşkön eken göröýün dedi. Hazreti Fatima algaç güdüktöndü. Tuğany Kur'andyň kuttuu barakçalaryna akarat kılıwsynan gorkdy. Birok Umar "Korkpogla" dep anyň sar sanasyn jogotdy. Negizi Kur'an barakçalary taza adamdarga berilet. Ale Umar bolsa azrynça şirk jolunda bolgondukdan taza emes dep eseptileteli. Oşondukdan Fatima "Tuğanım" dedi. "Sen azrynça Allahga şerik koşgondordyň gatarynda bolgondugyň üçin taza dep eseptilbeysiň. Antkeni any taza kişiler gana garmay alışat. Turandan görü barıp juunup gel." Hazreti Umar turup juunup geldi. Mından giyin gana Hazreti Fatima katkan jerinen Kur'an barakçalaryn kastarlap alıp Hazreti Umarga sundu. Hazreti Umar okugandy, жазганdy bilçü. Koluna algan barakçany başynan ıldıy garay okuy başlady. "Toha, ey Rasulum, saga Kur'andy maşakat tartuň üçin düşürgönübüz jok. Bir gana Allah'tan korkkan adamga nasat üçün düşürdük. Kur'andın düşürülüsü jer menen biyik asmandardın jaratuuçusunan." Taha sürösü 1-4 ayatlar. Umar okup da okugandaryny oýlanyp da jatdy. Kur'andyn tübölüktü, adabi balagatynyň karşysynda alapayyn tappay kaldy. Az uwagt murun paýgambarybyzdyn janyn alam dep bara jatgan bayagy Umar emi jok. Jüregindegi katuuluk, yüzündegi gıjırdanuu, kudum ele şamal uçurup ketkensip gözden kayın boldu. Biraz murda kan talap durgan gözleri emi bolsa jarık çaçıp durdu. Yüzü menen birge içi da gülgönsüdü. Sürönün "Çındygynda men Allahmyn, menden başka Hudaý jok. Oşonduktan maga sıyın, oşentip meni estөө üçün namazdy
толук аткар деген аятын окуганда, бул кандай сонун кадырлуу, айбаттуу сүйлөм, бул сөздөн башка чырайлуу, таттуу сөз болушу мүмкүн эмес деп кыйкырып жиберди. Умардын оозунан чыккан бул сөздөр анын жүрөгү хидаят нуруна оролгонун, анын жарыгына бөлөнгөнүнүн айкын далили болчу. Азирети Умардын айткан сөздөрүн угуп турган Куран устазы Азирети Хаббаб жашырынган жеринен чыгып келди. Сүйүнчү, эй Умар, пайгамбарыбыздын кылган дубасы сен үчүн орундалышын Аллахтан тилейм. Кече түнү ал Аллахым исламиятты Абул Хакам бин Хишам, Абу Жахил менен же Умар бин Хаттаб менен күчтөндүр деп дуа кылган болчу. Умар бин Хаттаб жана Абул Хакам Амр бин Хишам, башкача айтканда Абу Жахил, бири ааламдын сыймыгынын жанын алуу менен гана исламды токтотуу мүмкүн деп сунуштаган Абу Жахил. Экинчиси бул сунушту кабыл алып орундатууга шашылган Умар. Эми мынтип Расулуллах тууралуу, ислам дини тууралуу ойлорунун баары өзгөрдү. Оюнда ааламдын сыймыгынын алдына барып, хидаят нуру менен кучакташып көрүшүүнү каалады. Дароо, Адыр Мухаммад каякта? Деп сурады. Пайгамбарыбыз Сафа дөбөсүнүн этегиндеги Дарул Аркамда айрым сахабалары менен бирге экенин билери менен дароо ал жакты көздөй жол тартты. Сырттагы күзөтчү Азирети Умар кылычын асынып алып келе жатат деп билдирди. Баарын сарсанаа басты. Бирөөсү гана беймарал. Ал Азирети Хамза. Бул ислам каарманы колун кылычынын кынына коюп, тим койгула келсин. Корко турганда эч нерсе жок. Эгер жакшы ой менен келген болсо, жакшы тосуп алабыз. Жок, ою бузук болсо, өзүнүн кылычы менен өзүн жайлап таштайбыз, деди кебелбестен. Жагдайга байкоо салып турган пайгамбарыбыздын жүзүндө күлүмсүрөө бар эле. Азирети Умар хидаят нуруна бөлөнгөнү тууралуу кабар келген. Эч кандай бир сарсанаа, убайымсыз ол турган жеринен турду да, убайым тарта турганда эч нерсе жок. Тим койгула келсин. Эгер Аллах аны жакшылыгына алган болсо, туура жолго салат, деп буйрду. Бул буйруктан кийин эшикти ачышты. Эшиктин алдында турган Азирети Умар айбаттуу кадам таштап, курал жарагы менен ичкериге кирип келди. Өңүндө кыжырдануу эмес, кайра достуктун нуру жаркырап турду. Көздөрү ак менен акыйкатты издөөнүн аракетинде. Бир убакта пайгамбарыбыз менен тиктешип калды. Ааламдын сыймыгынын рухий айбаттуулугунун алдында аз жерден өзүн жогото жаздады. Бардыгын унутуп койгонсуду. Расулу Акрам саллаллаху алейхи вассаламдын нурдуу карашы жүрөгү менен рухун ээлеп алып, кудум эле уучтап алгандай болду. Бир аз убакытка чейин бири-бирин тиктешип тургандан кийин Расулу Акрам үнсүз тынчтыкты, санааркоо, чочулоо албасын «Эмнеге келдиң, эй Хаттабтын уулу Умар?» деген суроосу менен бузду да, колун узатып, кылычынын боосунан кармап, «Аллахым, бул Хаттабтын уулу Умар, Аллахым, ислам динин Хаттабтын уулу Умар менен күчтөндүр» деп дуа кылды. Азирети Умардын руху хидаят нурунун таасири астында калды. Пайгамбарыбыздын суроосуна Аллахка жана анын расулуна жана анын Аллахтан алып келгендерине ыйман келтириш үчүн келдим, деп жооп берип, аркасынан шахадат келимесин айтып мусулман болду. Пайгамбарыбыз менен сахабаларынын кубанычы койнуна батпай турду. Бардыгы бир ооздон Аллаху акбар, Аллаху акбар деп такбир айтышты. Меккенин көчөлөрүндө угулган бул такбир үнү кең мейкиндикти жаңыртты. Ал жерден асманды көздөй нурдуу толкундар сымал көтөрүлдү. Мындан ары Азирети Умар мусулман, 40-чы мусулман. Мындан ары каармандыгын, эрдигин, күчүн ширк үчүн эмес, ислам үчүн жумшайт. Курайштардын чыгарган чечимине карап, ааламдын сыймыгы
Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'din janyn almakçı bolgan Umar emi mintip anın tögörөгünde köpölök bolup aýlanuda. Er jürekdүүлügüne ymandyn çeksiz güçün goşumçalagan Umar mından ary Allah üçin, Rasulallah üçin müşriklerdin jüreklerinin üşün aluu üçin çurkaýt. Kapısынан jarkıragan bul ottoy jangan tabiat Hazreti Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem'den jarık menen nurdu alıp düýne tarıhında adilettүүлüktün örnegi gatary Adiletli Umar degen nam menen tanylat. Katarlaşıp haram meçitine baru. Erdiktin çыныгы bulagy bolgan ıymandy jüreginde oturuktaştırgan Hazreti Umar emi ordunda turalbay kaldı. Paygambarımızga o Rasulullah emi biz ölsökde jaşasakda anın dini menen bolabız tuurabı dep surady. Ulu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem ova barlığım kudret kolunda bolgan Allah'a ant içip aytam. Siler ölsöňör da jaşasaňar da hakikat dininde bolosuňar dedi. Anday bolsa emnige dale jaşırınıp jatabız. Seni hakikat din menen jönötken Allah'a ant bolsun. Eç korkboston, tartınbastan, batırlarça şirk majlisine varıp İslamiyatты düşündüröm dedi. Bul sözdön keyin paygambarыбыз aldıda oň jagynda Hazreti Umar, sol jagynda Hazreti Hamza, kalgan sahabalar arkasынан erçip Darul Arkamdan çıgışıp tüzele Kabany gözдөй bet alıştı. Hazreti Rasulullah'tın başın gütüp jatışkan müşrikler mınday jagdaýdy görüşüp alapaýyn tappay kalıştı. Bir çeti taň kalışıp ürkön göz karaşı menen birde Hazreti Umar'dı, birde Hazreti Hamza'ny karap jatıştı. Birazdan soň özlerine gelişip, "Ey Umar, arkaňdagylar kimler? Emne menen geldiň?" deşdi şaşkalaktaşıp. Hazreti Umar, "La ilahe illallah, Muhammadur Rasulullah menen geldim" dedi. Anan goşumçalap, "Hiç kim orundan kıymıldabasın. Bolbosa başlan ayrılat" dedi. Müşriklerden ındyn öçüp kaldı. Kudum ele tilderin jutup alganday tımtırs. Rasul-u Akram sallallahu aleyhi ve sellem Kabany bögötsüz top kılıp namazını okudu. Musulmanlar da açıktan açık namazlarını okuştu. Hazreti Umar, Allah'tın Rasulu ak menen karany ajratıp bildi dep maga Faruk ısımın mına oşol malda ıygardı deydi. Hazreti Hamza'nın arkasından Hazreti Umar'dın musulman boluşu, İslam'dın kenin jayılışı üçün jana musulmandardın müşriklerden çabuğulunan kutulup kulçulukların genen kesir atkaruğa çoğun öbölgö tüzdü. Ayrıkça Hazreti Umar'dın ıymandularının arasından orun alusu İslam tarihinde çoğun manigeye, munu Abdullah bin Masud Umar'dın musulman boluşu İslam dini üçün ebegeysiz çoğun bir jeňiş. Musulmanlar üçün bolsa namys, abir, sıymy ele. Madinaga göçüsü Allah'tın jardamy, halifalygy da Allah'tın ırayımı boldu. Umar musulman bol elekden murun Kabanyň korgosunda açık namaz okuy albayt elek dep aytkan. Ekinci musulmandar tobunun Habaşistan'a, Efiopiyaga göçüsü. Paygambarlıktın 7-nji ýyly, bizdin zamandyn 616-njy ýyly. Habaşistan'a göçüp bargan birinci musulmandar tobu murda belgilep ketgenibizdey өлkönün ökümdary tarabынан jyluu jumşak tosup alınıp dini ibadatların jan düýnösü tınç jana erkin atkaruu mümkünçülügüne jetişken. Bul jagdaýdan kabar algan Hazreti Rasul-u Akram sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de kalgan musulmanlarga da Habaşistan'a göçüp baruunu sunuştadı. Rasul-u Akram'dın avası Abu Talip'din oğlu Hazreti Jafar'dın başçılığında Habaşistan өлkösүn gözдөй attangan ekinci top murdagy topton da köp bolçu. Onu ayal 92 kişilik top bolgonu dinin saktoo üçün, ibadattарын göngülü tok atkara aluu üçün
Mekke'den çıgıp Habaşistan'a sapar tartıştı. Musulmandar göçüp jatkanda Paýgambarybız kanday kıyınçılık bolbosun, Mekkeni taştap çıgıp ketpey, müşriklerden kıynoolaryna garşy töşün tosup tireşüsün ulantdy. Allah Taalanyň korgosy bilen jardamy astynda kutlu jana ulu gyzmatyn jürgize berdi. Qurayşlar muhajirlerden saryzine çöp salıp saya düşüydü. Musulmanlardan Habaşistan ülkösüne uda göçüp ketkenin görüşkön Qurayş müşrikleri dürbölöňge düşe başlaşdy. Çoçun jerde da kusalı musulmandardy tınç koya turganday oýlary jok ele. İslamiýatdyň başga ülkelerde da jaýylyp, ebegeysiz çoň güçke aýlanyşyndan kopdanışyp, sanalary sanga bölünip jatdy. Antkeni musulmandar Habaşistan ökümdarynyň korgosuna girgen bolsa, Arap ülkelerinde İslamdyň kulat jaýyşy dagy da jeňil demek. Oşonda ele İslamdy tosuş üçin koýgusy gelgen tosmolary da jer menen jeksen bolmak. Mındayga çydap turalbagan Qurayş müşrikleri öz ara süýleşip, göçüp ketken musulmandardy Habaşistan ökümdaryndan qaytaryp aluu maksatynda elçilerdi jönötmöý boluşdy. Elçi kılıp Amr bin As menen Abdullah bin Abu Rabiýany mildetlendirişdi. Alardyň gözlegeni mınday bolçu. Başında Najashi, Habaşistan ökümdarynyň namy uşunday bolgan. Başında Najashi baş bolup, ölkönün attuu baştuularynyň bardygyna bağlı beleklerdi alıp barışmak. Algaç ökmöttüň kişilerine belekler berilip, arzuulary bildirilmek. Andan soň gana ökümdarga alıp barışkan tartuulary tapşyrylmak. Munu işke aşyrydagy maksatdary mamlekettin töböldörünün koldolaryna jetişken soň, Habaşistan Najashisi menen aga baş kalkalap bargan musulmandardyň gezi güsüne mümkündük berbesden arzuularynyň atkarlyşyn kamsyzdow ele. Habaşistan ülkösüne bargan elçiler uşul plandy işke aşyrmakçy boluşdy. Ökmöttüň kişilerine bağlı beleklerdi tapşyrışgan soň, suranışlaryn mındaýça bildirişdi. Bizden ayrım akılı jaýyn demes aşyngan jaşlarybız ata-babalarynyň jolundan çygyşyp, silerden diniňerge da girişpey, jaňy bir din menen çygyşdy. Adyralar ökümdaryňardyň kanatynyň astynda baş kalkalap durşat. Biz alardy qaytaryp aluu üçin eldin atынан elçi bolup geldik. Ökümdarga bul ötünüçübüzdi jetirgenibizde bul maselede bizge kömekçi bolgula jana musulmandardy any menen gezikdirүүgө mümkündük berbegile. Alardyň bizge ötkörülüp berilişi boýunça bizdi goldop myntyp aýtsaňar. Bular albette özlörünün kişilerin bizden jakşı tanyp bilişet, kemçiliklerini de başkalardan jakşyraak bilişet dep aýtsaňar. Aksaraýdyň kişileri bağluu beleklerge aldanışyp, alardy koldoýbuz dep uwada berişdi. Elçiler emi ökümdardyň aldyna gelişip, suranışlary myntyp bildirişdi. O ökümdar, özden çykkan jat jaman, özökten çykkan ört jaman degendey, öz içibizden çygyp, içibizdi eritip buzgan bul kişiler emi bul jakka senin diniňdi, ölköňdi jana eliňdi buzuy üçin gelişdi. Sizge uşunu kulaňyzga gümüş sırga kılıp eskertip koýaly dep geldik. Alar Maria ulu İsany Kuday dep tanışpaýt. Aldyňa gelişkende saga sajdaga jygylışpaýt. Siz alardy bizge qaytaryp berseňiz, alardyň jazasyn özübüz berebiz. Görünüp turganday, elçiler suranışlaryň kuulanyp, amal köýlük menen bildirip jatışdy. Ökümdardyň Hristiýan ekenin bilgenderi üçin alar Maria ulu İsany Kuday dep tanışpaýt dep baş kalkalagan musulmandarga açuusun geltirgisi gelişken. Aldırtan daýardalgan Aksaraýdyň kişileri da elçilerden aýtgandaryny tasdykdaşdy. O ökümdar, bular tuura aýtat. Albette alardy özleri başkalardan jakşyraak tanyp bilişet. Kanday gemçilikleri bar ekenin da durus görüp turşat. Alardy ötkörüp bereli, mekenini alıp getirsin. Elçiler suranışlarına makul degen jogap dugabız degen ümitde gütüp jatkanda Najashi
açuusu menen: "Jok, Allah'a ant bolsun. Aylasızdan jurtuma gelip korgolagan, bölöktörgө barbay menden başpa negizlep kelgen kişilerdi hiç kimge berbeýim. Alar menen gezikmeyinçe, oýlorun ukmayınça hiç kanday keskin çeçim çıgarbaýym. Eger işten çoğu jaýy bular aýtganday bolsa, anda alarda ötkörüp berip eline gaýtaram. Egerde kokus alardan aýtgandarynday emes bolsa, alardy korgop, gözdün karegindey saktap, öz gözömölüme alam, dedi. Andan soň Najashi musulmandardy çakyryp gelүүgө kişi jönötdü. Muhajirler aralarынан Hazreti Jafardy ökül şaylaşıp, biri galbay Ak Sarayga gelişdi. Ak Saraydın içinde Qurayş elçileri menen Najashi çakırtkan çirkөө töböldörü da bar ele. Hazreti Jafar Najashi'nin aldına gelip salam berdi. Birok sajda kılgan jok. Ak Saraydın kişileri Hazreti Jafarga "Sen emne üçin hökümdarga sajda kılgan joksuň?" dep suraşganda uşul jogapdy berdi. "Biz bir gana Allah'a sajda kılabız." Kayradan "Emne üçin?" dep suraşdy. Antkeni Allah Taala bizge elçisin jönötdü. Al bolsa Allah'tan bölökkö sajda kılybızdy tıygan. Mından soň elçiler: "O hökümdar, biz bulardyň kanday adamlar ekendigin saga bildirgen jok belek" deşdi. Najashi musulmandarga: "Siler menin ölkömö emne üçin geldiňer? Kimsiňer? Sodagerge da okşoboýsuňar, suranyçyňar da jok. Dege aýtkylaçy, menin ölkömö emne üçin geldiňer? Silerden çykkan paýgambar kim özü? Anan emne üçin eliňerden gelgenler salam bergendey salam berbeýsiňer?" dep surady. Hazreti Jafar bul surolarga jogap berүүдөн murun: "O hökümdar, men 3 söz aýtam. Eger tuura süýlesem, meni tasdykdagıla. Jalgan süýlesem, jalganга çygargyla. Algaçky ötünüçüm mına bul kişilerden, elçilerden biri ösü gana süýlep, ekinçisi unçukbasın." Elçilerden Amr bin As süýlörün bildirdi. Mından ulam Hazreti Jafar Najashi'ge gaýrylyp: "Aýtyňyzçy, bul kişige biz kaçıp ketip, emi kojoýundarybızga ötkörülüp berilçi kuldarbızby?" dedi. Najashi surady: "Ey Amr, alar kuldaryňarby?" Amr: "Jok, alar kadyr barktuu erkin adamlar." Hazreti Jafar Najashi'ge: "Suraňyzçy bul kişiden. Biz akysız jerden biröөнүň kanyn töküp, emi kun suragandarga gaýtarylyp berilgidey kişi öldürgüçbüzbü?" dedi. Najashi: "Ey Amr, bular akysız jerden biriňerdiň kanyn töktübü?" Amr: "Jok. Alar bir tamçyda kanybızdy tökkön jok." Hazreti Jafar kayradan Najashi'ge: "Suraňyzçy bul kişiden. Eldin mal mülkünön akysız jerden aldap alıp, moýnubuzda töleýi turgan karyzybız bar beken?" Najashi: "Ey Amr, eger mowlu kişilerden bir kintar altın karyz bolsa, any men tölep berey." Amr: "Jok, alardyň bir kıraatdagy karyzy jok." Mından ulam Najashi suroo uzatdy: "Anday bolsa, silerden bul kişilerden suraganyňar emne?" Amr: "Alar menen biz bir dindelek. Alar dinibizdi taştap Muhammadga, anın dinine muýup ketişdi" dep jogap berdi. Najashi Hazreti Jafarga garap: "Siler baratgan joluňardan çygyp, emne üçin başgaga baş burup ketdiňer? Kowmuňardyň dininen çygyp je meni dinime, je mowul elderiniň biriniň dinine girbesiňer, anda siler tutungan din kanday din?" dep surady. Hazreti Jafar maseleni başынан düşündürүүnүн orunduu ekenin baamdap: "O hökümdar, biz karaňgylykda kalgan bir el elek. Buttarga tabanyp, sasyp ketken ölüktün etin jeçibiz. Oýga gelgen ar türkün jamandykdy kılçubuz. Tuğan tuğuşgandarybızdan mamilebizdi üzüp, koşnalarybızga jamandyk jasap, alsızdardy kordoçubuz. Biz uşunday akbalda jatkanda, Allah Taala arabızdan biröөнü paýgambar kılıp jönötdü. Biz anın ata tegin, kanynyň tazalygyn, tuuralygy menen işenişdүүлügün, ar-namysy menen ahlagynyň tazalygyn bilgen bir paýgambar. Al bizdi Allah'tın barlygyna,
birligine, işenүүгө, ibadat kılууга bizdin jana ata babalarыбыздын Allah'tan bölük табынып келген буттар менен таштардан баш тартууга чакырды. Акыйкатты гана сүйлөгөндө, аманаттарды аткарууну, туугандарды колдоону, кошуналар менен жакшы мамиледе болууну, күнөөлөрдөн жана кан төгүүдөн сактанууну буйурду. Сойкулуктан, жалгандан, жетимдин мал мүлкүн жегенден, намыстуу аялдарга жалаа жабуудан тыйды. Биз болсо ага ыйман келтирип, чакыруусун тастыктадык. Анын Аллахтан алып келип билдиргендерине баш ийдик. Мына ушул үчүн гана элибиз бизге душман болуп зулумдук кылды. Бизди динибизден, ахлакка, ибадат кылуудан баш тарттырыш үчүн түркүн кыйноолорго, түрлүү кыйынчылыктарга салышты. Ушул себептерден улам аргасыз мекенибизди, киндик каныбыз тамган жерибизди таштап өлкөңө келдик. Сага баш калкаладык. Башкаларга караганда сени артык көрдүк. Сенин жаныңда зулумдукка, адилетсиздикке жол берилбейт деген үмүттөбүз. Hazreti Jafar өкүмдардын салам берүү боюнча суроосуна да мынтип жооп берди. Салам берүү маселеси боюнча биз сага Расулуллах үйрөткөн салам менен саламдаштык. Биз бири-бирибизге ушинтип гана салам беребиз. Бейишке киргендердин саламдашуулары гана ушундай болоорун пайгамбарыбыздан билдик. Ошондуктан сага ушинтип салам бердик. Сажда кылуу боюнча болсо биз Аллахтан бөлөккө сажда кылбайбыз. Hazreti Jafardын бул сөздөрү Najashiге катуу таасир берди. Мушриктер болсо үн жок, сөз жок, дал болуп туруп беришти. Najashi бир азга ойлонду да Hazreti Jafarга жаныңда ушул айткандарыңдан бир нерсе барбы деп сурады. Hazreti Jafar ооба бар деп Мариям сүрөсүнүн баш жагын окуду. Каф, ха, я, айн, сад. Бул сага окуй турган аяттар Роббисинин кулу Закарияга болгон мээримин эскерет. Ал Роббисине купуя жалбарган учурда мындай дечү: "О Раббим, менин муун жүүнүм бошоп алсырап, чачтарым аппак тартып агарды. Сага дуа кылуу менен Раббим эч качан куру калган жокмун." Кийинки аяттарда Hazreti Isa алейхиссалам Мариямдын боюна кантип бүткөнүн, Hazreti Исанын дүйнөгө кандай келгенин, бешикте мужизалуу түрдө сүйлөшүн жана андан Аллах тарабынан пайгамбар катары жөнөтүлгөнүн айтып жатты. Окулган аяттар Najashинин руханий дүйнөсүн козгоп, көзүнөн жаш агызып, жашы сакалынан салаалап агып жатты. Ал жердеги чиркөө төбөлдөрү да эрксизден, көздөн аккан жаштарын тыя алышкан жок. Акылмандуу Курандын руханий тартуусуна кабылган Najashi ички ааламы тынчыган соң: "Аллахка ант болсун, бул бир чырактан чачыраган нур. Муса менен Иса да аны менен келген." Бул акыйкат пикирин айткан соң, элчилерге карап: "Кудайга касам ичип айтам, мен аларды силерге өткөрүп да бербейм. Алар тууралуу жаман да ойлобойм", деди. Najashинин бул күтүлбөгөн чечиминен элчилер баштарын шылкыйтып ак сарайдан чыгып кетүүдөн бөлөк аргалары калган жок. Бирок ушундай учурда да элчилер, айрыкча арабтардын саясат көсөмү катары белгилүү Амр бин Ас бул иштин артынан калбасын айтып, жаңы ыкма колдонууну чечти. Эртеси күнү кайрадан Najashинин алдына келип, мусулмандардын Hazreti Isa жөнүндө жагымсыз нерселерди айткандарын билдирди. Өкүмдар кайрадан мусулмандар менен сүйлөшүүнү туура көрүп, аларды чакыртты. Өкүл Hazreti Jafarга Hazreti Isa жөнүндө кандай ойдосуңар деп сурады. Hazreti Jafar төмөнкү жоопту берди: "Биз Hazreti Isa жөнүндө пайгамбарыбыздын бизге Аллахтан аян алып билдиргенин айтабыз. Ал Аллахтын кулу, элчиси жана Аллах бөлөк рухтардай жараткан жана жөнөткөн бир рух. Ал дүйнөдөн жана эркектен баш тарткан абийирдүү кыз Мариямга коюлган Аллахтын сөзү, башкача айтканда Аллах Тааланын бол деген буйругу менен дүйнөгө атасыз келген.
Maryam oğlu İsa'nın avalı menen şaňy mına uşundan turat. Musulmanlardan Hazreti İsa jönündegi bul işenimleri Najaşini abdan kuandyrdy. Koluna çybyk alyp jerge çyýyp, biz menen silerdiň ortabızda bul masele boýunça mowul çiýinçelik aýyrma jok. Ansızda biz any silerden aýtkanyňardan bölekçe kabyldabaýbys, dedi. Elçiler tigilerdi gorgodan Najaşy baş tartat dep kütüp jatyşganda kaýralarga boluşganyn, oga beter küçötkönün görüşüp ümitleri üzüldü. Najaşy musulmanlarga gaýrylyp, silerdi jana silerdi jönötken adamdy kutdukdaýym. Al Allah'tın elçisi, ansızda biz anın sıfatların kitebimiz İncil'den okuganbız. Al paygambardy Maryam oğlu İsa da adamzatga süýünçülegen. Allah'a ant bolsun, eger al menin ölkemde bolgonda but giyimin götörüp jürmökmün, anın butların juwmakmyn, dedi. Tuğralık menin hakykatty görüp aňdagan Najaşy paygambarymyzdyn paygambarlygyn tasdykdagan sözlerinden soň mından keyin musulmanlarga kıla turgan mamelesin tömenki sözler menen bildirdi. Bargylada ölkemdiň kol tiýbegen aýmaklarynda ar kanday kol saluulardan koopsuzlukda, salamatlıkta jana tınçlykda jaşagyla, silerge jamandyk kılgan ölüm tabat. Bul sözlerin 3 jolu gaýtalady. Maga bir ölür toğday altın berse da, silerden biri öňördi tarıntıp al işke barbaýym, dedi. Najaşynyň bul geskin jana çeçkindүү sözlerinden keyin elçilerge albette Mekke'ge gaýtudan başga çara kalgan jok. Atygül Najaşy alardan alıp gelgen beleklerini dagı kaýtaryp berdi. Bul gabardy ukkan Kurayş müşrikleri nes boluşdy. Bul korkkan nerselerinden işke aşkan ele.